Svima, nadam se da se čujemo. Hvala vam što ste došli. Evo nas još jednom u ovom prelepom kaštelu Grotu Falcione. Danas imamo tu čast da slušamo nešto o srpskim zadužbinama. Naš predavač je dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, doktor pravnih nauka koja je u stvari doktorirala na pravnom statusu zadužbina i ako čujete nekada Matica Srpska restaurira neka stara znanja, da pokušava da otkupi neka stara znanja, na primjer čuveni dvorac Fantast, onda vidite ženu koja je na čelu Matice Srpske koja se bavi time, tako da ćemo danas čuti odlično predavanje vezano za zadužbine u srpskom narodu. Hvala vam još jednom što ste tu, hvala našim domaćinima, Goranu Volji pre svega, koji su ovo sve lepo organizovali još jednom. Posle predavanja, slobodni ste da pitate šta vas interesuje i posle predavanja imamo i malo posluženje zahvaljujući našim domaćinima. Jelena, izvolite. Hvala lepo. Dobro večer, želim svima. Izuzetno je zadovoljstvo govoriti o zadužbinama u jednom ovako impresivnom zdanju. I to je jedna za početak lepa i vrlo romantičarska tema, ali nažalost ona ima i onu svoju drugu stranu u savremenom društvu. Prvo zbog toga što je sve manje zadužbinara, a drugo što su stare zadužbine u postupku restitucije i kasnije ću vam reći o svim problemima s kojima se srećemo kada je u pitanju restitucija zadužbinske imovine. Naravno, kada govorimo o zadužbinama, svako od nas na reč zadužbina će pomisliti prvo na nešto drugo. I svi ćemo biti u pravu. Dakle, neko će pomisliti na srednjevekovne srpske zadužbine, na manastire, i to jesu zadužbine. Nesamostalne zadužbine, dakle one nisu funkcionisale kao pravna lica, jer su naravno nastale u srednjem veku. Neko će pomisliti na određeni objekat koji poznaje, kao što smo sada čuli od Rastislava, na primer, na dvorac Bogdana Đurđevskog, koji pripada zadužbini i njegove zadužbinske imovine. Pravnici će naravno odmah pomisliti na pravno lice zadužbinu koja ima svoju imovinu i na osnovu prihoda te imovine ostvaruje određeni cilj, što je njena naravno svrha. U Vukovom rečniku jedna od definicija zadužbina jeste i dobro delo, načiniti zadužbinu, napojiti žednog, nahraniti gladnog je takođe zadužbina. Dakle, sve to kao neko dobro delo spada u zadužbinu. Zašto spada u zadužbinu? Zato što je zadužbina, i to je vrlo bitno da znamo na početku, u stvari predstavlja imovinu koju je neki pojedinac dao da bi od prihoda te imovine se ostvarivao neki opšte koristan cilj, neki opšte društveni cilj. Kada su u pitanju zadužbine Matice Srpske, ono je uvek imalo određenu nacionalnu konotaciju, versku konotaciju i želju da se edukuje narod, da se pomogne srpskom narodu. Zato moram priču o zadužbinama krenuti od priče o Matici Srpskoj, koja iduće godine ima veliki jubilej, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti. Kao što vidite na ovim potpisima u osnivačkom pismu, jedan pravnik i 6 trgovaca odlučili su da na krilima letopisa, jer je letopis Matice Srpske nastao 2 godine pre Matice Srpske, nastave da štampaju knjige za narod i kako su oni napisali i završili to osnivačko pismo tako, a ne inače. Kao što vidite, oni su se potpisali u krug i to je nešto što i danas jeste karakteristika Matice Srpske. A to je da nema prvog, drugog, trećeg, svi su jednaki. I tako su nastajali drugi osnivački krugovi i tako i danas
svi oni koji su članovi Matice Srpske, bez obzira da li je u pitanju predsednik, potpredsednici, članovi upravnog odbora, upravnih poslova, zaposleni, svi oni koji su članovi, redovni članovi, saradnici. Mi imamo jako velik broj saradnika, profesora univerziteta koji drže predavanja, pišu za naše zbornike, izdaju knjige. Kada dođu na skupštinu gde se odlučuje o važnim pitanjima Matice Srpske, svi su jednaki i svi imaju jednak glas. Matica Srpska je ustanova koja je imala jako velik broj zadužbina. Posle Zakona o nacionalizaciji, koji je poslednji krug oduzimanja zadužbinske imovine, od 176, čini mi se, zadužbina koliko je bilo upisano u registar, 67 su pripadale Matici Srpskoj. I to su samo one zadužbine koje su bila pravna lica. A pored njih postojale su i nesamostalne zadužbine, koje su u stvari bile imovina koju je neko dao Matici Srpskoj u određenom cilju, ali ne tako da se osnuje posebno pravno lice kojim će upravljati Matica Srpska, već da Matica Srpska u tom cilju troši prihode od te imovine. Ako uzmemo i te zadužbine, ako uzmemo sve ono što su bili pokloni, sve ono što su bili prilozi Matici Srpskoj, to je jedan mnogo veći broj. No, mi ćemo ovde govoriti pre svega o tim zadužbinama koje su nastale kao posebna pravna lica, uglavnom testamentima zadužbinara i kojima je upravljala Matica Srpska i koji su, u stvari, čiji su ciljevi bili usklađeni sa matičinim delovanjem. Prva od njih svakako je zadužbina Save Tekelije. Sava Tekelije je 1838. godine osnovao svoju zadužbinu, čuveni Tekelijanum. Ja ću vam samo neke podatke govoriti, da vas ne zatrpavam podacima, jer ima vrlo interesantnih priča, ali zanimljivo je da je početni fond Tekelijanuma se sastojao od 100.000 forinti, 2 kuće u Pešti, 3 dvorca u Aradu i 28 juka na zemlji. Nakon Tekelijine smrti je ostala takođe još imovina koju je on takođe zaveštao Matici Srpskoj, odnosno svoje zadužbini, koja se sastojala u obveznicama, 40 lanaca zemlje, 9 kuća u Aradu i 2 u Pešti, i to je u ono vreme Tekelijanum činio, u stvari Tekeljinu zadužbinu, najbogatijom zadužbinom u Austro-Ugarskoj monarhiji. Zašto nam je Tekelijina zadužbina važna? Zbog toga što je on osnovao zadužbinu, stipendijsku zadužbinu, u kojoj su Matica Srpska je birala pitomce koji su odlazili u Peštu da se školuju, tamo su živeli u Tekelijanumu i imali su hranu, ogrev, imali su određeni novac za oblačenje i tako dalje. I ideja je bila da se ti mladi ljudi školuju, da se vrate u Srbiju, odnosno tada to nije bila Srbija još uvek, ali da stvore inteligenciju koja će u narednom periodu, kada posle 1918. godine ovi krajevi budu prisajedinjeni Srbiji, biti praktično centar srpske inteligencije. S druge strane, oni su imali zadatak da prosvećuju srpski narod kada se vrate sa školovanja, da donesu znanja iz Evrope, a istovremeno da budu edukovani predstavnici srpskog naroda i da na najbolji mogući način predstavljaju Srbe u Evropi. To je bila Tekelijina zamisao. On je bio doktor prava, prvi doktor prava od Srba i prvi doktor prava u okviru Austro-Ugarske monarhije koji nije bio profesor na fakultetu. Pošto je bio pravnik, on je svoju zadužbinu jako dobro uredio, imao je i statut zadužbine i red, znači znalo se tačno kako može da izgleda soba, kako pitomci moraju da se ponašaju. U tom redu je zanimljivo da on edukuje strašno te pitomce,
u smislu higijenskih navika, pa tamo u redu piše zabranjeno je pljuvanje po hodnicima, jer se to tada radilo, ali da ne bi došlo do zaraza, on to piše, znači ima tu vrstu edukacije kod njih. Pa kada moraju da spuštaju roletne, kada se preslače, da ne mogu da imaju otvorene roletne, da se sve vidi unutra. Pa kada čiste garderobu, kada čitaju. Ono što je još zanimljivo je da su oni morali da ostavljaju svoje stvari ispred vrata pre spavanja i ja kada govorim mlađima o Tekeljinovoj zadužbini, učenicima, ja uvek ih pitam šta mislite zbog čega je to tako i onda kaže, pa zato da bi se očistila garderoba, pa ja kažem jeste i zbog toga, pa sad imam nekoliko različitih ideja, ali zbog toga da ne mogu da odu u grad, jer nekada nisu imali 5 pari cipela i odela, već samo jedno koje je ostalo u stvari da se očista, ali to je na neki način bila garancija da neće pobeći u grad. Tekeljina zadužbina je prva stipendijska zadužbina, pored stipendijskih zadužbina to su bile humanitarne zadužbine, o kojima ću nešto kasnije reći nešto više, i književne zadužbine. Zanimljivo je da su mnogi značajni naši intelektualci bili upravo tekeljanci, od Veljka Petrovića do Batuta, do mnogih profesora univerziteta, da sada ne nabrajam sva imena, do Prvog svetskog rata 179 pitomaca je završilo svoje školovanje na Tekelijanu. Međutim, u tom peštanskom periodu, kako mi kažemo, Matice Srpske, to jest do njenog preseljenja 1864. u Novi Sad, je osnovano svega 3 zadužbine. Jedna od te 3 zadužbine, odnosno sledeća posle Tekeljine zadužbine, bila je zadužbina Pavla Jovanovića i ona je stipendirala konkretno studente, one koji su želeli da studiraju tehniku. Ono što je zanimljivo, a ja u ovakvim prilikama volim da pričam te zanimljive detalje do kojih sem oni koji se baš bave istraživanjem zadužbinarstva u Matici Srpskoj retko mogu da dođu, je da je 1876. godine za stipendiju Jovanovićeve zadužbine prijavljeno 3 kandidata. Jedan je bio Đorđe Bekić, jedan je bio Nikola Tesla i jedan je bio Aleksandar Tabaković. Aleksandar Tabaković je stric Đorđa i Ivana Tabakovića, arhitekta i slikara. Oni su, književni odbor je odlučivao kome će dati stipendiju i stipendija nije data Nikoli Tesli. Stipendija je data Aleksandru Tabakoviću zato što je bio već na 2. godini tehnike, a ovo su bila na 1. godini tehnike, zato što je priložio nekih 10 radova svojih i s druge strane živeo je u Aradu. Otac mu je bio siromašni berberin koji je imao 7 dece i smatralo se tada da u Aradu, gde se polako razuđuje i kruni srpstvo, gde je najezda Rumuna i Mađara, treba održati taj nukleus i pomoći mladima da se školuju, mladim Srbima i da tamo ostanu. Međutim, Nikola Tesla nije zamerio to Matici Srpskoj, on je 1902. godine postao član Matice Srpske, bio je priložnik Matice Srpske, a 1927. godine, oslogodišnjici Matice Srpske, postao je i njen počasni član. Drugi kandidat, Đorđe Bekić, koji nije primio stipendiju, je završio svoje školovanje u Pragu, dobio je stipendiju crkvene opštine, ali je zanimljivo da se ni on nije naljutio na Maticu Srpsku što nije dobio stipendiju, već je on osnovao svoju zadužbinu takođe pri Matici Srpskoj mnogo kasnije. Jovan Ako je prvi zadužbinar koji je osnovao književnu zadužbinu. On je dao 5000 forinti da se osnuje književna zadužbina, da se nagrađuju najbolji književni radovi, odnosno da se na neki način podupre književno stvaralaštvo u Matici Srpskoj.
I on je zaista bio veliki ljubitelj i književnosti i umetnosti, s druge strane bio je plemić, živio u Komošu, bio je naravno veoma bogat, čak je na svom posedu imao i svoje pozorište u kome je, na primer, nastupala trupa Joakima Vujića. Dakle, on je između ostalog puno davao na umetnost i na književnost, a matici je ostavio 5000 forinti za osnivanje prve književne zadužbine. I tu je zanimljivo takođe pratiti tu vertikalu kako je to zadužbinarstvo na neki način, da kažem, bilo zarazno, odnosno kako je gradilo građansko društvo tadašnje srpske Vojvodine. Upravitelj njegovog imanja bio je Hristifor Šika, znači Nakinog imanja. I on je, dakle, video kako to funkcioniše i video je tu potrebu da se ostavi srpskog narodu. On je inače bio jedan veoma obrazovan čovek za ono vreme. Takođe, preko njegove supruge takođe je bilo puno zadužbinara i on je odlučio da osnuje zadužbinu smatrajući da ima dovoljno sada sredstava i zadužbina za one koji studiraju određene nauke kao što su tehnika, medicina i tako dalje, i da je važno sada da srpski narod se i vizuelno na neki način kultura Srba prezentuje u svetu, odnosno u Evropi. I smatrao je da treba da se osnuje zadužbina za umetnike. On je prvi koji je napravio i obrazovao, odnosno dao matici sredstva da se obrazuje takva vrsta zadužbine. Jedan od stipendista, odnosno na jedan od konkursa, prijavili su se Uroš Predić i Paja Jovanović, odnosno na prvi konkurs i još jedan kandidat, naravno bili su mnogo mlađi kada su se prijavili, ali ja nažalost ne potem slike iz mlađih dana, naši poznati slikari, i ovu stipendiju je dobio Uroš Predić, a Paja Jovanović je kasnije dobio drugu stipendiju iz takođe matične zadužbine, drugog zadužbinara Gavrila Šumanovića. Koliko je njemu ta stipendija značila, govori se u njegovom testamentu, on kaže kako je jako teško živeo na prvoj godini sa samo 25 forinti godišnje, a ova stipendija je bila 300 forinti godišnje. Dakle, ona mu je dala mogućnost ne samo da preživljava u Beču na akademiji, već da može da lepo živi i da stvara. On to vrlo brzo pokazuje da je matica imala pravo što mu je dala stipendiju i već sledeće godine, 1879. godine, slika svoje remek delo Nadurenu devojčicu, portret devojčice, takozvana Srda po pesmi Jovana Jovanovića Zmaja, i ona se nalazi u stalnoj postavci Galerije Matice Srpske i kad god dođete u Galeriju Matice Srpske, ona će sigurno biti izložena, jer to zaista jeste jedno od njegovih remek dela koje je on testamentom poklonio Matici Srpskoj. Da se to zadužbinarstvo, da su imali svi potrebu da i oni nešto doprinesu, govori i Uroš Predić, koji je ne samo poklonio Matici Srpskoj određeni broj portreta matičnih časnika, ne samo dao 4 vrsna remek dela Matici Srpskoj svojim testamentom, ne još na jedan način koji ću vam kasnije reći, već i upravo time što je slikao za materijal ili bez ikakve naknade portrete dobrotvora Matice Srpske, i većina ovih portreta koje ćete kasnije videti zadužbinara su upravo dela Uroša Predića. Na taj način mi danas možemo da vidimo kako su ti zadužbinari izgledali. Jedan od veoma važnih zadužbinara Matice Srpske bio je Petar Konjević. On je iz Slavonske Požege. Srbin koji je želeo da učini nešto za svoj narod, bio je vrlo mlad kada je umro, imao je samo 21 godinu, ali je sav svoj imetak ostavio da se štampaju knjige za narod. On je dobro razumeo matičnu ulogu i štampane su knjige, te knjige za narod koje su izlazile u periodu od
1885. do 1932. izašlo je 161 knjiga. I to su bile knjige koje su bile jako jeftine, a koje je narod mogao da čita ili da mu neko čita, jer nisu svi naravno bili pismeni, koji su govorili o tome kako da se poboljša produkcija u poljoprivredi, kako da se vaspitavaju deca, kako da se tretiraju bolesnici, kako, znači sve ono što mi danas uzimamo kao nešto što je opšte poznato, tada se na taj način, kroz te knjige za narod, su se praktično edukovali ljudi u svim sferama života. Zanimljiva je Sofija Pasković zbog toga što je prva žena zadužbinarka koja je sama, dakle bez muža u ono vreme, ostavila Matici Srpskoj 1871. godine sredstva da se osnuju zadužbina. Zadužbina je osnovana u spomen na njenog rano preminulog sina, pravnika Đorđa Paskovića, ali eto, ona ostaje zabeležena pored ostalog, jer je bila vrlo značajna ličnost i u novosadskim krugovima, kao neko ko je prva žena, u stvari, koja je osnovala zadužbinu. Naravno, ona nije usamljena žena, potom su i druge žene ostavljale svoju zadužbinu, ali zanimljivo je da one po obrazovanju nisu uvek bile iz krugova gde su mogle da se obrazuju na licejima ili već na drugi način. Tu su bile i žene koje, kao što je na primjer Ahila Knežević, koja je do svoje 40. godine bila potpuno nepismena. Ali je znala, naučila je sa 40 godina da čita i piše, ali je znala da je obrazovanje ključ i da je bitno ulagati u obrazovanje. Uglavnom, u testamentima svih zadužbinara se kao izbor studenta uzimaju Srbi pravoslavne vere. I uglavnom su oni, znači da su zdravi, da su pelcovane boginje i tako dalje, da se dobro uče, da pokažu uspeh u školi i tako dalje. Ali taj moment pravoslavlja je vrlo jasno istaknut. Jedini Srbin koji nije bio pravoslavne vere, već katoličke vere, bio je Petar Vlasanović, koji je ostavio zadužbinu Matici Srpskoj, ali vrlo zanimljivo da u njegovom testamentu on takođe buduće korisnike opredeljuje kao isključivo Srbe pravoslavne vere. Za Maticu Srpsku veoma su važni Jovan Trandafil i njegova supruga Marija Trandafil. Marija Trandafil, velika zadužbinarka, velika dobrotvorka, koja je napravila svoju zadužbinu koja je imala humanitarni cilj i zgrada Matice Srpske koju vidite ovde, prvenstveno je bila izgrađena za sirotište. Dakle, ona je trebala da bude sirotište i jedno vreme je u njoj i bilo sirotište, dok se u nju nije preselila Matica Srpska, a sirotište je prebačeno u današnji veterinarski zavod, jer kasnije kada je ta imovina oduzeta, tu je napravljen veterinarski zavod. To je bila vrlo dobro organizovana zadužbina, koja, dakle, ta deca nisu samo bila čuvana, oni su imali nastavu, oni su imali lekara, opredeljivali su se, oni koji će se dalje školovati su išli na dalje nauke, oni koji su bili manje za školu, oni su išli na neki zanat. Takođe su i radili i sva sredstva koja su na okolnim imanjima radeći zarađivali su bila njihova sredstva koja će im omogućiti da kada izađu iz sirotišta nastave svoj život. Kako je bila imovina? U čemu se sastojala imovina? Imovina nije uvek bila u zgradama ili u novcu. Imovina je vrlo često bila i u zemlji. Imamo Novaka i Sofiju Golubski iz Srbobrana, koji su ostavili značajnu količinu zemlje Matici Srpskoj, takođe Đorđe Radak, koji je osnovao čak 7 zadužbina u Matici Srpskoj i koji je takođe ostavio veliku količinu zemlje. Međutim, on je rekao da se sve što je
je ostavio proda i da se od novca, praktično da se novac kapitalizuje i da se na taj način ostvaruje svrha zadužbine. Nažalost, posle Prvog svetskog rata, tom promenom valuta, kasnije inflacijom, posle Drugog svetskog rata, ponovo ekonomskim nestabilnostima, uglavnom su one zadužbine čija je imovina bila u novcu propale. Matica je takođe morala da daje ratni zajam, što je nije nikada uspela da povrati, a znamo da su posle Drugog svetskog rata se desile agrarna reforma, a posle toga i nacionalizacija, tako da je najveći deo imovine, izuzetak je ono što nije, kao što je, na primjer, zgrada Matice Srpske, upravo oduzeto od tih zadužbina. Matica Srpska vodi postupke restitucije za ove zadužbine i već 13 godina ja sam na čelu tog tima, menjaju se oni koji su u timu, ali pre svega moja koleginica Ivona Knežević i ja se time bavimo od 2014. godine, ja od 2010. godine, kada još je počela priprema za samu restituciju. Nažalost, ti postupci previše traju i dešava se upravo ovo. Nažalost, ne možete baš najbolje da vidite, ali kako izgleda jedna od kuća koja je u postupku restitucije, ona sad već postaje ruševna. Nažalost, mi činimo sve kada je u pitanju pravo, ali pošto restitucija nije isključivo pravno pitanje, bojim se da neka imovina neće čak dočekati ni taj postupak restitucije. Ličnosti koje su bili zadužbinari su takođe vrlo zanimljive. Atanasije Jereski, trgovac koji je imao jednu fantastičnu životnu sudbinu, koji je otišao da uči zanat u Beč, kasnije ga je put odveo preko Caringrada u Odesu, stekao veliko bogatstvo i vraća se u svoj Čerević, u svoj Srem, ostavlja jako veliku zadužbinu Matici Srpskoj. Tu su bili sveštenici kao što je Svetozar Teodorović iz Sesvečke, ali tu su bili i naučnici kao što je Mihajlo Pupin, koji je ostavio autorska prava Matici Srpskoj na njenu biografiju i na taj način osnovao svoju, da kažemo, nesamostalnu zadužbinu. Vrlo su bile zanimljive ličnosti toga vremena i praktično mi kroz zadužbinarstvo možemo da pratimo stvaranje građanskog društva na ovim prostorima. Dančika i Katica Manojlović ostavili su kuću u centru Novog Sada preko puta gimnazije Jovan Jovanović Zmajer Matici Srpskoj, tada Velike srpske gimnazije, ali danas Jovan Jovanović Zmajer, koja je vrlo zanimljiva po njenom životu. Laza Kostić u nekoj svojoj prepisci piše, između ostalo Katici Manojlović, kako su tamo bile divne igranke. Pa u njegovom pismu kaže da li ćemo tancovati ove godine, hoće li biti mesojeđa i tako dalje i tako dalje. Dakle, onda kaže ko će se sve tu okupiti. I mi tu vidimo da se u toj kući praktično susretala srpska inteligencija toga vremena, da je stvarala srpska inteligencija toga vremena i to su još neki, da kažem, dodatni i važni segmenti zadužbinarstva. Naravno, rekla sam, bilo je humanitarnih zadužbina. Božana Latinčić je ostavila svoje 2 kuće za pomoć slepim i sirotim devojkama. Bilo je tu zadužbina koje su pomagale udovicama. Bilo je tu, dakle, širok spektar ne samo stipendijskih i književnih, već i humanitarnih zadužbina. Jedna od najpoznatijih zadužbina Matice Srpske svakako jeste zadužbina Bogdana Đurđevskog. On je ostavio dvorac Fantast, 2 kuće na Pogači, dakle u centru Bečeja, i veliki
površinu obradivog zemljišta, 370 i nešto katastarskih jutara, naravno argelu, i sve ono što je činilo taj dvorac Fantast, crkvu koju je oslikao Uroš Predić, i ta zadužbina je prva koju je tim Matice Srpske uspeo da u upravnom, a kasnije u sudskom postupku, da dokaže pravni kontinuitet zadužbine, što je bio razlog zašto država neće da je vrati. Prošle godine smo dobili rešenje Agencije za restituciju da se imovina ove zadužbine vraća, međutim, nažalost je državno pravobranilaštvo izjavilo žalbu i još uvek taj postupak traje već evo punih 13 godina. Za to sve vreme, kao što smo rekli, ta imovina propada. Jedna od zadužbina koja su takođe u postupku restitucije je zadužbina Ljubomire Danice i Vladana Lotića, jedna lepa kuća u Novom Sadu, takođe istaknutog pravnika. Ova cela zgrada je ostavljena Matici Srpskoj Miloša Bokšana, koji je jedan od osnivača advokatske komore, koji je bio potpredsednik Matice Srpske. Dakle, svi oni koji su na neki način imali neku korist od Matice Srpske, kasnije počinju korist, koja im je omogućila Matica Srpska, dakle, da postanu nešto i da daju dalje svome narodu, oni su to i činili. Naravno, ne završava se priča zadužbinarstva u nekim starim vremenima. I ne završava se priča zadužbinarstva posle 58. godine, kada su oduzeta zadužbinska imovina i kada praktično one, iako su bile sve vreme imale aktivan status, jer se Matica uvek trudila da ih održi u životu iako nemaju imovine. Mi na svakoj svečanoj sednici 16. februara spominjemo imena tih zadužbinara. Mi imamo dan Dobrotvora gde se sećamo tih zadužbinara. Dakle, imamo Ovidovdan, dajemo takozvane stipendijske nagrade i zadužbinskih fondova. One su u knjigama, one su simbolične, ali mi i dalje gajimo taj duh zadužbinarstva u Matici Srpskoj. S druge strane, i u današnje vreme javljaju se i tokom celog perioda postojanja Matice Srpske, a to je sledeće godine 200 godina, javljaju se novi zadužbinari. Pa smo tako 1977. godine imali zadužbinu Lazara Stojkovića, dakle, Lazar Stojković, dekan Poljoprivrednog fakulteta, ostavio je svoju kuću Matici Srpskoj kao svoju zadužbinu. Zatim Bogdan Kiš-Dobranski u Srbobranu je takođe ostavio svoju kuću 80. godina Matici Srpskoj kao svoju zadužbinu. Jovanka i Mladen Vučinić ostavili su, pre svega Jovanka, ostavila je velike zemljišne posede u Crnoj Gori, ona je pre par godina preminula. Takođe, pre par godina je preminula i Jelica Nešić, koja je, a vi ćete znati, jer je to generacija koja bi mogla znati, kada se dolazilo nekada u Novi Sad, uvek se išlo u poslastičarnicu Nešić, to je bila čuvena novosadska poslastičarnica, dakle, ta kuća i taj prostor je ostavljen Matici Srpskoj pre par godina. Jovanka Cvijić je takođe finansijska sredstva velika dala Matici Srpskoj u poslednjih par godina. I naravno, naš poslednji zadužbinar, gospodin Bogdan Čuver iz Zrenjanina, koji je svoj stan poklonio Matici Srpskoj, on je umojilo plodno uživanje, naravno, ali posle njegove smrti taj stan prelazi u svojinu Matice Srpske kao zadužbina Milene i Bogdana Čuvera. Milena je njegova pokojna supruga. Zadužbinarstvo, dakle, u Matici Srpskoj još uvek traje. I ono što jako volim da istaknem, jer je to verovatno najlepša rečenica u svim tim testamentima, verujte, sve sam pregledala
i pročitala i testamente i osnovna pisma i sve ono što je kasnije sledilo, upravo sledeća moja knjiga sledeće godine u jubileju će biti o ličnostima zadužbinara, njihovom vrlo zanimljivom životu i njihovim zadužbinama. No, najlepša rečenica koju sam pročitala je upravo rečenica Kristofora Šiftmana, koja mislim da je zaista vanvremenska, a to je onaj što je osnovao zadužbinu s kojoj Uroš Predić prvi dobio stipendiju. I on kaže: samo onaj narod koji ozbiljno računa sa duhom i zahtevima vremena i koji pod pomaganjem i unapređenjem svih grana nauke i umetnosti neprestano višem savršenstvu teži, može s pravom da zahteva da dođe do lepše i slavnije budućnosti, kako materijalne, tako i duševne. Hvala vam puno na pažnji, na sva vaša pitanja ću vrlo rado